Muraho Trump yahaye Iran amasaha 48 yo gusinya amasezerano cyangwa ikaraswa. Iyi nkuru reka tuyigenderane n'indi yasohotse uyu munsi ivuga ko Amerika na Iran bigiye kugirana amasezerano ahagarika intambara burundu. Ese koko ibi byashoboka? Hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye by'isi ibiciro byazamutse bitewe n'izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli. Gazi iri kugura umugabo igasiba undi, naho amakara yo yabaye imari ishyushye. Ahari bigwa bifata nk'ibintu byoroshye. Wari uzi ko muri Senegal ingendo z'abaminisitiri zahagaritswe kubera ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli? Ku biciro by'ingendo mu Rwanda nabyo ntibyasigaye. Icyerekezo cya menshi cyageze ku 11,445 by'amafaranga y'u Rwanda. Twihuse reka dore ko iyi nkuru ivuga ko Trump yahaye Iran amasaha 48 yo gusinya amasezerano cyangwa ikaraswa. Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko Iran yahawe amasaha 48 yo kuba yafunguye inzira y'amasi cyangwa kwemera umushinga w'amasezerano y'amahoro yakanga ikagabwaho ibitero bikaze. Amerika imaze ukwezi n'iminsi mike itangije intambara kuri Iran ndetse yagiye itana n'abayobozi benshi bagiye bakomakomeye muri iki gihugu. Ubutumwa Trump yashyize kuri Truth Social yagize ati: "Mwibuke igihe nahaye Iran iminsi 10 ngo yemere isinya amasezerano cyangwa ifungura umuhora w'amasi. Igihe cyenda kurangira, hasigaye amasaha 48 ngo ibyago bikomeye bibagwirije." Intambara ya Amerika na Iran yagize ingaruka ku bukungu bw'isi muri rusange kuko umuhora w'amasi unyuramo 20% by'ibikomoka kuri peteroli bikoreshwa ku isi mu buzima bwa buri munsi. Ndetse si ibi gusa, ahubwo ibi byose biragendana n'ibindi bicuruzwa biva cyangwa bijya mu burasirazuba bwo hagati. Ingaruka z'iyi ntambara azanageze no mu Rwanda kuko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bwa mbere byarenze 2,000, nka lisanse yageze ku 2,303, mu gihe mazutu yo yageze ku 2,205 y'amafaranga y'u Rwanda. Byakaze. Noneho bw'iyi nkuru tuyivuyeho, reka tujye kuri iyi nkuru ifite umutwe ugira uti: Amerika na Iran bigiye kugirana amasezerano ahagarika intambara. Ese koko nibyo? Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko amasezerano yo guhagarika intambara ya Iran ashobora kuzagerwaho ku wa 6 Mata 2026. Byatangajwe kuri wa 5 Mata 2026 mu kiganiro yagiranye na Fox News. Trump agaragaza ko Iran iri mu biganiro kugira ngo intambara ihagarare. Muri iki kiganiro Trump yagaragaje ko ashobora kurasa ku bikorwa remezo bya Iran mu gihe Tehran bagenda bigura intege mu kubahiriza amasezerano. Trump ati: "Nibatemera amasezerano ndi gutekereza gutera hejuru ibintu byose ngafata amavuta." Mu gihe kubona ibiraro by'inganda z'ingufu bihirima mu gihugu cyabo. Icyakora yavuze ko bari kuganira na Iran ku buryo kuri itariki ya 6 Mata 2026 hari amahirwe y'uko amasezerano yagerwaho. Icyakora abayobozi ba Iran bakunze guhakana ko nta biganiro na Amerika barimo. Bimwe mu bigomba kuganirwaho no gufungura inzira y'amasi yafunzwe na Iran, ndetse inzira ikaba ikomeje guteza ibibazo by'itumbagera by'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. Hamasi inyuzwamo 20% by'ibikomoka kuri peteroli ku isi. Kuva iyi nzira yafungwa, Iran yakunze kurasa ku bwato bwikoreye ibicuruzwa byavugwaga ko ari ubw'ibihugu by'inshuti za Amerika. Mu busanzwe buri kwezi hanyuramo ubwato busaga 3,000 ariko bwaragabanyutse cyane. Ugize ngo saa tugasoreje, munyemere dusoreza ahangaha ikiganiro mu nyamakuru. Iki kiganiro nakagaruka nje turi kumwe ni Steven City 20. Tuzasubire.